Yang dapat iwagustaan tangani o dikus kanu dina pituaan. Saya ko na mabubalo yami pitu akan narkano na suka ganiyo ko laging dengan norono kano suara ko. Makapunggula lang ko na isa iroy nagagaw na pananadam. Balas yang ko na isudikang giginaway na mabuto-buto niya na sukay sa isaw bangsa sa Rinarinaw. Sa yung kay ko na kanagyusan na gyusuan nga kalalaman yung sa ngaranian ya na sa Potre Diyamnte Francis Pindri de ba imamante ya din. Kay ko na mga ididaan siya kana di ipalilay lang nagudi ko kurmat sa gyang kaya mataid. Ay gira pagder ni pagalinas sa didawanan na ya na subay pagalamatan namun tiasa maladi kamatan din na benaraw da so request panton yan sa rombola da na kanan na margar pamaniban yung kamasay. Ditutagong piyaso ginawa ko malambat so pamimikiran na kanan na ditutago dia so ginawa ko. Sa kataya na pa makindaganiyo sa tutang kainiubo sa sudi kakatawan yung mana ya budakal mbay sa tila nagupawing nasukad ng tanwam yang aden sa kataya na wassalam. Pataro pasalendo beramane sekuni so kawanan sebengan go sedepai naumani mitande dia wan apa saya nak sarana
kamatan dina benar au deso pantau au nian dina marger paman ani bediyo kamasa arum beulada na kunem Diyamnte kamatan dina benar ayah dina tabu di pengan suau lagu na bepiang gitu den uru de kanden kana gầy đuông bơ 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 cao bơ atero ni yam bơ mai na bơ kai de na so maparo kita de na masing ane ai di Potre de Diyamnte de de na mata edeng kalau sowan de makena di sowan tangan keneng ini Bago mana gua ustu gua ade di ko kapan dia tahu di ko ayo na tahu ko kapegi ginawang ko den dorate de ko derai nun kapapai ta de naya kagie pemanai ya kau beri kalau kalau soto matalle ko denau katang dire soto matang kere inau bemai kasarempang sabe panaki ailade na Potre Diyamnte rasei sepederi de ke na bơi pa ke lamatan na nama suau be ya di rau mai ngade be kau be rum be ulade nian na soto au nganai ya kana ya minde yo ada ko de Diyamnte nai pandu pat kai ke na pemai na ya mata de ke suau beegi ai de de manga de tum ke sentimental wadena pikirian anae tangania kagiere ya benai rabunara bubisa tau ai tim bengsa de tu kamalulai wa mayun kasae
Amin.